Chief Minister Itu bang kalau boleh ketinggian ini kan baik yo. Bunai mana? Teknikal kopini agak kasih tanggulang malah itu kami bijar kecil sama aja nih kita tangan pos kami tak dorong untuk dia dong kecil sama kami bedakan ada yang kisah dulu pini ladak difu abaritum mate dak garden along pini dak pijar kachisong mate karbiang long arlo long lip helang lapen kapre kaki sung jitame dopik labangso jok penang anarni apora hoda dak anchuchipen kachisong hangal strike kido lakado be bangsir kep tum tame ladak se dolo lapen council tum tame dak do pini ladak alang le tumpen kaching kiching waipon eviction japan lapen karbiang long arlo kisung son surya kisung pen kosong se kapajok thegi mapo da council atum ladak kachesong asong yapo asong yapi atum han pini ladak kaching wai japan ke hanglo lasi dak Karbiang Lautar Mas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang tame dak dolo lapen dak council atum CEM EM MEC MP kadoko be chairman pencenglok dak sidolo se kopia putak se kaching wai pon ma elitum ladak arju pono nang inghong iklo nang CM Dr. Tuliram Ronghang nang leitang committee pen sir apni kecil bangsop nang itu tuh kecing poi pon pola nali tum tekong do sir pini kaching wai ke je nitum dak state government pen kachekroy tanglo je PGR Vijar along ke do atumban ke tharle nangji polo lasoka tharle bang pen writ petition pilo party ke thom halaso party ke thom bangke bang korahini lapen 74 lapen ke 243 pangrum pet pen 339 atum Guwahati High Court along single bench lapen division bench pen case pilo laso ki pi pen afisi Guwahati High Court bang division bench pen je principal secretary eviction order laso eviction order bangke suspended lo je eviction uni po laso teng pensi nitum phanang pulo original documents nang pinangji Karbiang Autonomous Council pen notification tani tumalong ke original documents avidate aposi ethe government ke original documents pipe plonte lake bharia crime pene xerox copy pen gipi pene photo set pen ke lake hala lo long matsi do lake bharia crime lo lasini tum paribom lo Karbiang Autonomous Council pen bahini bhansi toilo inut ken Dr. Dharam Singh Teron inura bangke Elvin Teron akai la bahini bhansi piriram si silong long ta 14 days pedodam lo original documents long letter lo la pen ke hulon nonanta 15 days toilo je original gazette notification ave long letter lo la so long letter ta join nei pensi je nitum oko high court phan nitum pilong letter lo lalo sita me pini ke chepera e bangke subjudice ko masi eviction da long letter lo
la si pini ke choperai bang ke 339 na tum si hola dak subjudice do ko pot bad bakia dim bang ke oko notice pinangi la so teng ben si PGR phanta notice pipo la pen VGR tum phanta notice pipo la si pen apen notice ke pi pangcheng po la ke chekroilo hini bang ke jentum Karbi Anglong Autonomous Council pen da ko tarik 4 ni court khuli popot nitum ta ko file thupo la so phi bang ke je alang tum ke chesong tum lit song rong phara khai tum tame alang tum tame ko dak alang tum ta isi PIL case alang da PIL isia case to file thupo Guwahati High Court along lasi alang tum ne tarik 4 ne tarik 4 ke kali de alang tum tarik thok si ta hai sani tum bang ke council pen ke tarik 4 pen si file pu pusi ko cherai thulo la pen ke PGR VGR long ke do atumo phan trading license ing than et nang ji pu la so bang ke aprang ni tum ningkan si aprang si ni tum ke ing than lab lo la pen ke nonjong si nani dolang pulonte lata ing than thu pu la lo la pen ke government institution ke do an tame la PGR VGR long tame je ni tum along ka preksi terek pon thu pu la so 15 days sang bong ni tum long le lang po nane dak PGR VGR long thana ke state government subject la si state government PTCL pen thana bangke la tum state government pen chepon po sita derchat po thana bangke men ki unidat po baki ne tum 15 days sang bong long le ri po la 15 days sang bong long le long tang lo pulong te ne tum tame hola dak ladak office mukha irrigation office do school do Angonwadi center do lahai tame nitum hala puanat katerek ji phan isi bange soil conservation along le philang pilong do pulo lapeni sike gar high school along le do pupo dak skin nitum ke ponji phan katerek ji phan si pini cherai ponlo lapen ke government land along ke do encroacher amkha kacherai tum longle lahai tame tum je konana nama identified koripo je government along le kacherai atuma phan nitum 15 days sang bong pen notice pipo la notice pipen alang tum phan nitum tharle po prapjin ben kathele kerai bangke je ni te notice ke pivek nang ji 18(2) Assam Land Act Regulation 1886 ateng pen 18(2) ateng pen si nitum 15 days notice pinangji la so teng pen si nitum notice bangke pipo laben prapjin bangke notice pielo aprang lahai eletum lahai lamki lahai aveko lahai chathan chimung me ko abangke dak bukulia irrigation along bangke nitum notice pielo lapen pini choperai lo dak ladake non bihu ki jutpen January bihu ki jutpen dak bangke tharle pon erpo pusi pini choperai lo lansi pini ke ka choperai ang thega bangke lan chotlo PGR long kedo atum mopen nang lipulo long le ka along prek lang si pon po tela so bihari tu manda kali pon pe sekali ke pon po kali government institution nang ka buji de tela so bihari tu man mangke Lak- long e padulong lelo la kali non bang ke la so bang PGR VGR long ke do government institution pe ne than bang ke irrigation office la pen ke Angonwadi center la pen schools am kha dak do holai bang ke ni tum dak pen terek pon po pusi pini bang ke cherai lo ete non bang ke hoda bang ke hola dak la 339 writ petitioner atum phan ke la ke principal secretary eviction order report dadak suspend ya tamasi la tumhan ke thali une dalo la si bad baki pakke oko notice ki piya phan PGR notice le belek pipo la pen VGR notice la belek pipo la ke dongkam kam revenue circle la pen ke dak foloni revenue circle pen si pipon po Dikon ke dikon farman lo sir la apor ke piji ke laino la non 15 days 15 days ang bong na tum dak pen cheterek no le the dak 18(2) ateng pen rules hai rules 18(2) ateng pen lake itum 15 days apor pibek nangji forest along ke do tumban ke lake 30 days pinangji sita la PGR VGR ba government land la government hedi la government along le along ka charai tumhan ke lake 15 days angbong si la tum cheterek nang po
sebenarnya istilah pula nini sama apa lah Facebook ini elong keklang lah so PGRP ini lah so alo ini keklang lah so apa lah kerana kita alo ini bisa Hola, lahai ke non ke court pasi submit wethe moi tan khan lo. Ni tum government pen ki PG a documents ke la ke affidavit bang ke government pen ki PG la so affidavit long a documents lo amukha bang ke la ke duplicate pilong le xerox pilong le lahai ke पूरा ऑथेंटिक नंग जी लापेन के एकदम काउंटर साइन दो नंग जी लापेन si pilong ji bopete bhari a crime lo nitum si chingnang bola ke তাহলে আপনি কি একদম পজিটিভ lo lakar positive lo Lalo la se nang litum marjulong lo alang litum bang ke 15 days sang bong si ladak eviction ji aphan claim pon populo la pen up pen ladak eviction ji aphan notice pi pon popose alang litum pachini pon lo poche labang ke apor si chini po alang litum up arni kathe ang pen alang litum notice palejima palelema la pen koson ma la ladak ke hai litsong rong phadam ta dulang pot alang litum hanar jupon si Nali tum pini la bang so kaching wai bang ke to ini engkora sirkep la mati jong siklo ningkan surini na engkora pho panisi engkora throgar ni Guwahati rong supilong chief minister asai hemalong la so PGR election fu thak ke thom che tong chom state government Karbi Anglong Autonomous Council la pen kachesong bang pu bang pitum pen che tong chom la bang so kaching kielong che parai hala bang so lam the pini puthot la dak Karbi Anglong Autonomous Council patir pisi la dak puthot pini hini che tong chom che pini chingki pontulo hala dak che parai puthak ta se pini dak ang the ka theklong bang la hello hala dak pen ong dung kache parai alam la ke Karbi Anglong ara ta theklong hulo jase met pe bang ke dak Karbi Anglong arlo la sorkar along le mate government land ke doan pudam lo nang dak bolong komaji la irrigation along le la penan part ame nijang Karbi Anglong soil conservation along le along kona mana tum hala dak aron repen ke do tum anpata khironi girls school along le long borbil alo VGR along aron repen ke do tum phana bangke tharle ji pusi panisi chief minister a thing no kasing ki huta chekroi sar lo pen pini dak le thorje me salam ke pini bange thir thiblo non prabjin pen bangke dak Karbi Anglong Autonomous Council authority pen bangsi nona bangke order bangke pipit po la song bong pen ke prap nei bangke la hello la PGR arlo la pen VGR arlo long bang jasemet pet la beha bepar ke claim a license hala bangso alu bangke la ke prabjin pen la ke ing than thai po la ke ihum humni mate ningkan flip hop olam kalilo pini ka chekroi bangke la PGR VGR pu along la pen la sarkar along lelong aron ripen beha bepar claim an ke la ke amut pisi abedat po tapos sonsi pini dak bang pen bangke chekroi pon lo la pen hala dak ilitum ka cheparai un e alam pen dak puthot pini dak isi ning samuchar alam thina klang chubang la hello non jasemet la prabjin pen bangke la so ka chesong ke cheng i ke PGR VGR pu cherap loksi chesong nang cheng lo pot la so a VGR long ke do tum phan aron pen ke do tum phan ka tharle ji phan bangke non notice bangke pipit po la pen ka tharle ji phan ke council tum bangke pini nang chekroi dun lo la pen PGR long sitame alang litum non phase wise ang deng poson ka tharle ponji phan alang tum kroi lo sitame non prabjin pen bangke phase 1 ingdeng isi bang alang litum ka tharle ponji phan bangke alang litum puthot lo pitu po pusi alang litum council pen pini chekroi lo asil hai hu hello jasemet litum ningkarong alam bangke pen hala dak dolang council pen ha ningkan pharo ke sirkebra phokebra che ningkan pen district long lok pen aphi ko council long chulo la pen piniar ni an council tum ame thang la puson thirklong aron longli aron le punon la pen ilitum election kape doji phan aron pale punon voter list ka salam ji phan aron punon la puson aron ke salam le pin ske hala bang ning duglo sita non council pen ke damtang ningkan suri hini rakri sirke ba ningkan pen ka pinchong pon la puson ka bor idulo sita state government along sila ka ching thang pring sinil tum mohet ka ching balong ta pulo la bang ching thang pring bang ka la state government phan le koi pring chor bang chok che dak pen la bang so aron hala dak pen prabjin pen
puthot nang kroi don tu approval long da prang nang ji pula so ka bor is sincerely mata ani klong pen ke claim ka beda posila ke plapuan kang len lo pusim tum hin pen pulo kita nona bangke time bound pula tang te apora teng pen hala bang so aron jasemet pet ke la rules for conducting election mate election ka pe doji phan aron lapen an part ame la longle aron bang ke prabjin pen da councilor long nang chile thusi la so thir klong aron bang donang pu pusi pinita puthot chekoit ponchulo la sila so time bound pen nang chile ji pu bang ene tom hin pen bangke pini la so mai pen bangke ning thedulo la pen non jasemet la so apu thak non katarli dun thuji mate kiplung nuji phan bang ne tom hin pen bangta ko chisik ta duchulo la si apu nona songi doan bang e pu lang lerong phachang ho pele pathan ponchulo na lasi ladak halang li tapenangan son bang paklar lo la solong pen adun thu bang ke pini pen masi order bang alang dum sikat lo pini pen order kisi ke bang ke phelang pi pgr long haladak bank do school do irrigation office do apdcl office do ladak kon ma office mukha establishment hai kado bang ke pini si order mang la bang ke pdl lo bosno order ang paklang lo la bang ke halabu phelang pi parai soil conservation long le do jirigin deng ke ramotwar halapu si kado gita pon pet pusi pini bang dak lam che parai pon lapen hara kheroni girls school long le do halda girls school long le bang haladak ta bank pone kupi pone tam haladak ta immediate pen apen si eviction notice pipo haladak ta pa joypo haladak ta son si bank tonge pon pone ba gupine dak departmental office mukha se hala dakta kikim kerang bang pedu pon po lapana dun thu bang cha parai pon thu bang ke non lang nang polotang de ladak tum jong se non lang nang badak la i longle ke joy long sok pati ki nok pati ki hala so joni se dak ke do chok kapre ke phane ke do gali la si hala so ma lapenan par dak beha be par ke claim la si hala beha be par ke claim bang ke pena penma si ang ton trading license ke cancel lapen la business establishment ma la hai bang ke tonang po pusi la so bang cha parai pon lo lapen hala dak longle ke joy ko an ma ke do ke harak longle ke joy ko an ma do la dak bang la longle ke joy long ke site ati ki longle lo nokta i longle lo sokta i longle lo pahala so bangsi pedak che parai pono la sedak bang biring kai tipsi laso arlo bang la dak bang thengpi marat maring tum ke do dim lapen ingnar chainong chelong kiwi dim putang da pahal dak bang la kapang nam thuji aphan mangsi hadak bang thengpi thengprang arong mangsi hadak bang ke bang hadak bang chengpon thupo lapen adun thu bang ke lapena dun thu bangke la areng ke so tum han bangke non ko mane ke helemu ke chotum do mane ke apran ke dam tum han bangke voring war sai pipon po council pen lak phol pen state government pen lak kep lapen areng ke so tum alis do ana tum bangke non mane akeng helemu ke cho aphu thengwak ari thengpet aking thengpet la puson penang do kaching koi pen ke photum do la si la dak bangke areng ke so ana tum bangke pini nili tum non pini si tum alis bang collect po la ana tum bangke da council pen lak thom bangke kadoge phan bangta pipon et policy non la sol along pen bangke council kachari tum bangke non bangke ola bangke pgr kalangma kalima pohala so bangse la dak bangke sabso kachi hile sai bang do kokosi nili tum bangsi polo tochok nang tum jong si pgr pujong sang tum paklar thekte do nitum bang nitum bai chedan la nitum che jok lang pusi nili tumehin pen maksin tum ko an ma dak nogao pen te bok trai long ko an si documents ke long ma lo ke long ma la bangke pgr long le chat di bohala so bangsi jasemet bangke nitumehin pen che jokon pola pen hala dak pgr long ke do dikring ngarong do karbi rong do la si hala dak pgr long bang dak bang forest rights ekating pen pula dak bang inglong so ban ke rai pon la pen ke pek pon hala so bang do posi kaprik eviction sai long si deng pusta me dak dikring phan bangke kelang la pen kapang jok pon bang do kokpo la pen non dak pgr long bangke la dak sub judice bang theklong lata aja ka bangke ladak bang na ke thak dokok komane tum bang hala dak ke do bom parok tum dai tuman bang bidina pi bom tum da do hara ke hala so bang jasemet bangke ke bang mi lapen ke bang barim pupo hala so bang jasemet pet lasi hala dak bang dala pupo face wise bang sila bang so eviction ke claim bang da hala bang dai tum hin ban bangke ke ching poni phan masila so bang chisik lo lapen vgr ong uttor bor bilong hadak bang eviction notice bangke penapsi issue po bolong komeji long borlang pherlong soil conservation long le phelang pilong sericulture long le lapen karbiang long ko an si departmental land mate government ke doma lahai kat do ko ya list bangke nilitum ani sini niang bong situmang list bang submit pola so tengsi eviction process bangke council kachari hinben deng pon fit po lapen hala solong bangke laso kaching ki kachethan bang ing tonte lapen juje po son si non ke bang jilang 17 ni bang si pinida kupi ma kacheprai ani si kaching ki playing pet pedalo non trading license puthak bunoi playing pet pedlang longliar on puthak bunoi kaching ki bang juje la son ki ong thoma ani si bang kaching ki pajun es non puthot ke bang jilang ar koi nifai kre troxy made 17 January si puthot state government kaching ki padopon thupo la chingki data phito pole nini phit mange nifying koi phit mange nifying koi ni bang puthot pini son thot si council pen kachaprai kaching ki bang dopon phitpo la si punon nili tumi ha ke ching mana pulo ke ching tarat ki jutarat
keceng darat pen si keceng kha ki juta rat si keceng an po keceng darat pen cedon sar si ka cesong lo kar bia the PCN lo richo rong sar men pen asemi deng den situm ka cesong deng polo mo ki juta rong sar richo la pen rat det asemi la pen rat pen cekroi sar pen si ka cesong bangta ing ton pon polasi kupima pini ka ceparai nona teng polo teng nili tum hin pen mage nili tum ke konani pen ke ningarong me son dolo nani pen ke ako nang thulang ke pleng nangala ason da do thulang put hala sobang ining arlo hala sobang ke thap ibang hala sobang dol tamila so karong bang nang bat mucom ning karong bang sap so nang bad nang bab tu same poi fit pasame Action ma thailong hala ke claim ke dam bang tu mang theglong thunang lang lapenan par bang ta rat aphan bang ke aphong aphong pulo nilitum birta ke mele punoi ningduk me melam punoi kiningarong me melam le punoi la bang ke nilitum deda bang ke la ke nitum ke chepa thekte athe rat se hem phupot rat ahong jai long sindum ke paklang pol asi 17 20 ani do deda phitlo poltang te arnisi la january chiklong bong masi kalite karbenglong atok ano karbenglong rat bang la bang ke rat mi rat mai pi phapo hal daksi ke me ke choklamang che pharai mon lapen dakman arsik jit isia kenang sotolam bang ke kacing ki bang council ben chingki bo state ben chingki bo la pen det se rar mai pilong si ningarong nang po chok nang po chero nang po charchu nang po chirung nang po la pen ning cheparong nang po ta hala sor ni rar mai pilong si dengpon po tami hala so menan par bang ki pu non jasemet karbeng long tokono bhan pa chining ang tung bang ke pini la dak si resolution ke dengpon bang komane jong si nut pa ka mondol komane bang si nut SK komane bang si nut aero jong si tangka sikai si pata ke ena men pen longle phelanga men pen jong si circle fees ke dam man mane jong si tangka sikai sike hangdo polota immediate campaign apinoi ani sibena mo se sakuri kang thani lak suspension dagali direct dismiss claim poni la bangke pini la dak bang ceparai pon la solam bang la si karbiang long atokano ke dokar birano jong si mane jong si pata ke claim men kapangkre pata ke claim men jong si tangka ke hang pulo pulo tangkre hala so bang anu tinna nali tum ning chibik noi birta pikno social media long tame upload noi complaint pinoi la bangke ani sibena bong si mandol tame SK tame aro tame baddu noi e circle fees on ke claim asai ki bane ani sibena bong si la ke ka dismiss asai bang deng pona pola pen komane parok pen tangka ke en tang ho aron re pen pata kipi duplicate ke claim longle pata kipi chong hu longle list kipi ka chong hu pola hai longle phelang alam kinan jong se ke claim chong hu do pola bangta ani si veta bang sela bangke dismiss pon pola pen dismiss pon pe pola ta ke nili tumasi rat pen ka chesong bang padu bon si hala solam rai bangke pini ke deng pon bang la si rar phansi ka do we bang rat phan pa chini lo ning chaparong nei chaparong real ha ke mopor si than pola si kaching ki jujelang kaching ki 17 and 20 si pothot kaching ki dot pon la pen det si pothot ang deng pi deng pon tame isi bang ningarong me bangke laso ka chesong ben pini tuma korte tinang lo ningduk lo karbi hijana bong mega che thor hem mega che kai ka chipi hala bang na ningduk lo ke bang jilang por bang la puson bang badu noi ka son bang abi det nai hala bang tum ningduk lo tame isi pen bang la so ka che song ben bang ke karbi tum ang thin ke thela pen karbi tum ka chingri ning si pet ke do hala so bang ke ka chingri ang thek bang karbi asam ang kang pi bang nang chini pamelo north east ang kang pi nang chini pamelo karbi ko matma karbi ko son ma apranga karbi ma non karbi ko son ka chingrum ka chingri thek ma thek thema la so bang nang pang thek pamelo la son thot si state government ma men tu near nita ilidum karbi khei phanang ke langrem karbi khei phanang kang hon he karbi phai nang ke flak nang ke ber hala so bang ke asama sor bang ta pini ke nitum chok che det lo karbi khei phan ke la ke karbi nglong ki sung ke la ke asama ki sung karbi mekri karbi vi karbi ki sung ke la ke nitum ki sung hala so bang ta na pini la so nang ka che song nang kar jab bang ke pini hala song ding da che theklong bola si ka che song kar jab ali ke la helo la pen ke bang jilang ku pi ma hala son thot si pini non ke do anarata aphong tin ka che song po parti palu chok parti che song palu chok che song po nani palo hala bang kali la so ka che song ke la ke karbi to me thanga dim tar jab rep nang po anu tin ta ke bang jilang porta hala sidam bonol hala helo jon marlitu পাইথিক বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু lalo la se alang litum pen chingki jethan alam nang litum marjulong lo potsi nang litum si chini po labang so phuthak ninging sama ingsam sema lapen alang litum klempon jima klempon pema labang ke mo apor hosi chini po lasi lanen lo ala